Wajiringira mfatanye n'umukunzi wawe kugira ngo tubarure kuva kuri rimwe gushika kuri gatanu ace yugurura birobiro sivyo kayego twatanguye rimwe kane gatanu gushimisha urugo rushasha urugo rwiza urugo ruzima akaje bizokugera rubura inzira zitandukanye zakiza kuza ahantu kwa Edison na Afrika umwe yashakije gatenga yashokomanga iteka ubwambere ku Mana yararemye iteka ku mubyeyi bayibarutse bakabashikana n'urugero yaba rero umunsi nk'uyu kariho Rebeka kariho Edison kariho Kahe kariho Mandela kariho ababyeyi batandukanye bagirango nshuti bagenzi bakagira ubwo butumire urangane ngombwa Edison, APP na APP abashitsi babaye imbere na imbere na APP karibu urashaka kubyagira karibu ego karibu voilà Apendeza ya hatari. Mabosi. Mania na faraja maajabu wapo muone.